O sreći. Svaka je filosofija tužna. Ako govorite duže o sreći, vi ćete se na posletku osjećati pomalo nesrećni. Nema ni jedne velike istine čovekove o kojoj se sme do kraja misliti bez opasnosti za svoju misao. Ni o religiji, ni o ljubavi, ni o smrti. Sve što je duboko izgleda na dnu tamno i neveselo. I ni u jedan se ponor ne daje dugo gledati bez vrtoglavice i užasa. Koliko više razmišljate o životu, sve se više otvaraju njegove zasede i prokazuju njegova bespuća. Zato ako mnogo govorite o nesrećama u životu, najzad više ne vidite život nego nesreće. Odista, čovjek živi celog veka u nebrojenim opasnostima, ali ipak se događa da veliki broj ljudi proživi ceo život ne dočekavši nikakve naročite nesreće. Čak mnogim ljudima proteče život kao lepa reka Aretuza koja je najprije imala svoj izvor na Peloponezu, a zatim nesmetano pronela svoje slatke vode kroz celo more do Sicilije, da isto tako slatka izbije onamo iz novog izvora. Užasi života postanu jednim delom naše sudbine samo ako se u njih naročito udubljujemo. Ima blaženog sveta koji ne veruje u zlo, a ima i drugih ljudi koji nisu nikad verovali ni u nesreću, međutim, ni jedni ni drugi nisu tim izgubili više nego oni koji su sva zla premerili i sve nesreće prebrojali. Naprotiv, mnoge nesreće ne bismo možda ni izbegli da smo na njih dugo mislili, kao što je slučaj da čovjek dobije baš onu bolest na koju najviše misli. Mnogi se ljudi tuže da im prođe ceo vek tražiće životu njegov smisao, koji, ako uopšte postoji, i nije drugde nego u samom traženju. Ko smisao života nije tražio, taj nije živeo, ali ko ga je tražio, taj nikada nije bio dovoljno srećan. Sreća, dakle, nije ideja, nego iluzija, pošto sreća nije stvar razuma, nego stvar uobraženja. Zato čovjek veruje da je srećan i kad nije srećan. Ali i nesreća je tako isto utopija kao i sreća, jer na 100 nesreća ima izvesnu polovinu izmišljenih i uobraženih. Zato se može govoriti samo o tom što može biti predmet sreće ili nesreće. Ali se ne daje govoriti o tom ko je srećan, a ko nesrećan. Ko misli da je srećan, on je odista srećan. Nemoguće bi bilo nekom dokazivati da nije srećan samo formulama ili doktrinama o sreći. Međutim, izmišljena sreća ili uobražena nesreća, to su ipak potpune stvarnosti jer mogu trajati celog života, jer je svaki čovjek uveren u ono što osjeća i kad nije uveren u ono što misli. Najmanje su srećni oni ljudi koji bi imali sve razloge da budu srećni. Ima ljudi koji su gospodari zlatnih rudnika, a ne osjećaju se srećnim, a ima ljudi koji se ne osjećaju nesrećnim ni posle kakvog slučaja koji bi drugi smatrali katastrofom ljudskog života. Znači da je sreća jedna stvar mišljenja i da sama za sebe ništa ne predstavlja. Sreća, to je ipak samo jedna fikcija. A ako sreća postoji, onda je ona samo u željama, jer je želja pokret i akcija, znači jedini život i jedina prava radost. Neosporno ima i ljudi koji ne umeju biti srećni ni sa ma kakvim vrlinama ili makolikim bogatstvom. Ima i ljudi rođenih za nesreću kao što su drugi rođeni za muziku. Treba imati nekakav talenat za sreću, kao što treba imati dušu da se bude istinski nesrećan. Mali ljudi mogu biti srećni, ali mali ljudi ne umeju biti nesrećni. Bogatstvo nije glavni uslov za sreću, ma koliko izgledalo da jeste. Na lepim srebrnim monetama Fokeje i Mitilene stajali su reljefi boginje Afrodite i pesnikinje Sapfe, kao da je time rečeno da iznad sreće u bogatstvu stoji nenadmašna sreća u ljubavi i lepoti. Ali lepota i ljubav to su sreće koje nisu dovoljne bednom čoveku, jer je on uplašen i prestravljen životom od kad je počeo da hoda po suncu.
Zato je uvijek i mislio da je zlato jedini izvor sigurnosti za njegov život. Izvor sigurnosti, ali ne i sreće. U prirodi je čoveka da kad misli, on misli samo upoređujući i ne postoji misao drugčije nego prema analogiji. A materijalno bogatstvo je baš nešto što se najlakše upoređuje sa drugim bogatstvima, ali i koje u tim poređenjima samo gubi. Zato materijalno bogatstvo ne može nikad biti punom srećom. Samo sreća usamljena, nedeljiva, neuporediva i sreća koja stoji po strani svih drugih čovekovih blagodeti, to je sreća svih sreća, središnji nerv naše ljubavi za život. Prava čovekova iluzija o sudbini. Takva nedeljiva sreća jesu genije, hrabrost, čast. Nedeljiva i neuporediva sreća jeste samo slava. Sve su velike sreće slučajne i nema čoveka koji je izmislio jednu sreću. Nije tačno rečeno da je svaki čovek kovač svoje sreće. Tačno je, naprotiv, da je čovek uvijek sam kovač svoje nesreće. Jer od 1000 nesreća ima samo jedna koja nas snalazi od Boga, a to je smrt. Iako smrt nije nesreća, ili bar ne najveća. Sve druge bede su delo čovekovo. Čak i sama njegova bolest. Zato, ako su sreće slučajne, nesreće nisu slučajne. Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordeljivost, ili naša glupost, ili naš porok. I za fizičke bolesti su krive samo naše duhovne bolesti, nezdrave i poročne misli. Za nesreće novčane kriva je ili naša lakoumnost, ili naša senzualnost. Čak i čovjek koji je pregažen na ulici može najpre da krivi sebe, a tek onda da krivi drugog. Zato čovjek kroz ceo život čini sebi samom više zla nego dobra. Što uspemo svojom pameću, pokvarimo svojom ćudi, a što uspemo svojom dobrotom, upropastimo svojim porocima i najzad što postignemo svojom mudrošću, izgubimo svojim temperamentom. Jer ima nešto jače i presudnije od svih naših sila, a to su naše slabosti. I antički svet je znao za neprijateljstvo čoveka prema sebi samom. Lukrecije, veliki pesnik, govori na jednom mestu o neredima u duši čoveka, kojih nabraja 5. Oholost, razvrat, razdražljivost, raskoš, lenjost. Odista, sva mudrost čovekova treba da služi samo tome da sam sebi ne pravi zlo. Treba se čuvati više sebe nego svih svojih zlotvora. Čovek koji za svoje nesreće krivi drugog, već time pokazuje da je ili malouman ili krivouman, čak i rđav. Nauka o tom kako treba misliti logika i nauka kako treba biti dobar, moral, i nisu stvarno nešto drugo nego učenje kako da čovjek sam sebi ne iskiva nesreće i ne stvara neprijatelje.